laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Assalamu aleykum wa rahmatullah Ustaz. Wa aleykum salam wa rahmatullah. Awa naam musidɓe julɓe haray no andirɗen noon no haldirɗen noon en innuno wondema haray ko 22h30 hannde ɗuma woni ko woni fuɗɗade haray ɗo men yaafini muradu moƴƴude ko fii tañji ɗin ɓay leer julugol ngol ɗon anndi ka men ga changé haray ukkodiri e leerji ɗin guine haray ɗon no mettifi seeɗa jooni haray respectugol ɗuma on 21h30 leer français on haray ko ɗum ɗon waɗi haray ɗo men yaafini muradu moƴƴuɗo haray ko Cheikh Kalo hannde woni waɗande en yewtere nden haray Cheikh Kalo en koɓe Galaba haray temro on ko fii yiite inchallah haray noon ɓay jemmi seeɗa ka men ga Cheikh haray men jonnita o micro on kisa. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الأعزاء مستمعي الأكارم أحييكم بأحسن التحية وبأطيب التحية التي شرع الله تبارك وتعالى بيننا في الدنيا واختارها الله تبارك وتعالى واصطفاها لأوليائه في الجنان قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه جل ثناؤه ويرضى وهو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أريد يتا الله سبحانه وتعالى كنكو الله تبارك وتعالى نيمن النيمة جمولي ونيمن النيمة جدولي ونيمن النيمة جدتوتك كنكو الله تدد مولو أنتونك عندي إتري مجه كنكو الله جل وعلا ويرمني أن يرمي لياجني فجاء كبور مولد النيمة جد كنكو الله تبارك وتعالى ونيمن إدوميني faamingol en kaaɗo diina islam faamingol en oɗo sunna nelaaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam mo tawata ko kanko woni laawol kisal oɗo ɓiɗɗo adam hayɗen jarnamo kanko allahu e dow denndaangal nemaaji makko ɗin e dow meɗen kadalika ɗen seedo wonde reweteeɗe e goonga alaa hannduɗo e dewal ngal foddi e maggal sina kanko allahu tabaraka wa ta'ala eɗen seedo kadi wonde nelaaɗo on muhammadun sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓeeɗo ko nelaaɓe immorɓe ka allahu tabaraka wa ta'ala koɓe jiyaaɓe makko kanko allahu jalla wa ala en torike mo kanko allahu on hiɗen toromo kadi yo ɓeydu mantore nden e dow maɓɓe e jam on e kisal ngal e dow denndaangal sahaabaaɓe maɓɓe ɓen e kala artuɗo ɓaawo maɓɓe no tinno hakkilo o eto o ñentina oɗo sunna maɓɓe ha yalande darngal. Ara yeeso ɗum hiɗen salmodira ngoɗo salminago islam ngo allahu tabaraka wa ta'ala shar'i nani en hakkundaji meɗe wonde yen salmodir enen ɓeɗo yimɓe julɓe gomɗinɓe mo
كذلك وسبيل كانكو الله تبارك وتعالى ونند بيرو جيا بمكو تدو بوليا بمكو يدا بمكو كان الجنة مكو أري يسد إن شاء الله تبارك وتعالى عند يوتر ميدن دند ييلوتو أولو موضوع متوت عنوان مكو ووصف النار وعذاب أهلها بمعنى صفة سينجيدو ييته الصفة في لت بيدو يمب بتوتك يمب ييته جهنم إلى عندي وند الله تبارك وتعالى وبنجلني إنك قرآن رمك تجد لسينجيدو ييته كذلك نلال صلى الله عليه وآله وسلم كم بكري بنجلني إنك سنة مكة حديثة جمع سينجيدو ييته الله تبارك وتعالى وهلي إن كان القرآن رمك تدبه وند كانكو الله تبارك وتعالى تتوي هوري يمبن بماي قلبه درنقل درويك كانكو تبارك وتعالى كو أودي كو وردي جديدي كو إما نتلهم وياها قوتل إديدو وردي جديدي كو إما ونك الجنة وإما ونك الريته كانكو الله تبارك وتعالى وبنجن راني النم فالقرآن كانكو الله تبارك وتعالى ووي ان وند فريق في الجنة وفريق في السعير بمعنى صدقوا ويمب بتوتا ويمب يهوي بك الجنة كذلك صدقوا من دونك يمب بتوتا ويهوي بك يمته كانكو الله تبارك وتعالى وبنجي نني اولو آية تدلو wonde yimɓe ɓen ko groupeaji ɗiɗi ɓe wonata ko imma yahayɓe wa imma yahayɓe ka aljanna ɗum waɗi si tawi ali ibni abi talib radiyallahu anhu ɓe maaki kamɓe ali ibni abi talib tawi ɓe yaake ɓe maaki wonde addaru darani فدار نعيم إذا عملت بما يرضي الإله إن خالفت فالنار بما في وندك أي بن آدم أن ستوي هوري أماي الله تبارك وتعالى وإن من تنوي من يلا درنغل أن هري قل جدين تونكو قل جديد بمعنى ورد جدين تونكو ورد جديد بما في فدار نعيم إذا عملت بما يرضي الإله أريدكو قل تواتكو هبنا نعمة werdende tawata ko hebbinaade teddungal e weli e foti woni aljanna ɗum ɗo ko si tawi hawri ka ngurdam maaɗa aduna ɗo a golli ko weltinta oɗo reweteeɗo e goonga woni joomi meɗen tabaraka wa taala ɓe maaki wonde fa in khalafta fannaaru kamɓe ali ibni abi talibin radiyallahu anhu ɓe maaki wonde si tawi noon hawri an oɗo jiyaaɗo alundike ko weltinta kon allahu tabaraka wa taala a golli ko tikkintamo kon kanko allahu ko monintamo kon ɓe maati haray fannaaru werde maɗa nden ko ngeeɗo yiite jahannam idan kanko joomi meɗen tabaraka wa taala o ɓanginani en ɗum ka nder qur'anare makko teddunde kanko allahu jalla wa ala o ɓanginani en e ayeje go wonde ngeeɗo yiite e hoore magge ko yiite nge tawata kanko allahu o hebbinayge o wi la amla anna jahannama min aljinnati wannasi ajmain o wi kanko allahu o wondi wonde pellet o hebbinoya ngeeɗo yiite jahannam immorde e yimɓe kañumma e jinna ɓe tawata ko yedduɓe mo ko saliɓe mo ɓen ajmaina ɓe dendangal maɓɓe ɗum ɗo hebbingol makko kanko allahu tabaraka wa taala ngeeɗo yiite jahannam ɗum ɗo ko hunde nde tawata hinde mawni moƴƴe hinde hulɓini sabu non honɗum ngeeɗo yiite e hoore magge ko hunde nde tawata nde fanɗa allahu tabaraka wa taala o waɗi yiite ngen maana galle ɗe tawata ko galle yaajuɗe galle molanaɗe werde nde tawata ko werde janɗunde ko ɗum nde allahu tabaraka wa taala o tippinno oɗo aya e dow nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ko o wiɗo wonde kalla ida dukkati l ardu dakkan dakka
وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أري حديث مقدم إمام مسلم بفلي كصحيح مقدم وندب أورو آية وتبتك وجيء يومئذ بجهنم وندن دنيان دنجيرو يت جهنم أنج أدويته صحابة بلندي نلالو عليه الصلاة والسلام بماك كيف يؤتى بجهنم يوم القيامة يا رسول الله ونو ينرى الله فهن غيرو يت جهنم أنج أديرويته نيالان درنجال جومي لوي إنج أدويته يلالو عليه الصلاة والسلام بماك يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. كما في كم بلالو صلى الله عليه وآله وسلم وندغيرو يت جهنم جومي ميدن ويند أدويته كما كنغيرو ستوينو أدويته دنياندن tawai hinge mari jolo ko je buluji cappande jeɗɗi jolo ko wal gotal kala kadi tawete ko buluji cappanɗe jeɗɗo malaika woni ko joggiti ngal ɗon jolo ko wal fi poɗugol ngeɗo yite jahannama addange yite nge hinge mari jolo ko je buluji cappanɗe jeɗɗi ɗe 70,000 e nder ɗen ɗon jolokoje 70,000 kadi ko malaikaɓe ɓe tawata jolokowal kala ko malaikaɓe buluji cappanɗe jeɗɗo mana muɗum malaikaɓe 70,000 jogito ko jolokowal kala si poɗugol ngeɗo yite jahannama addangi ka allahu tabaraka wa taala yamirta ɗo yonde woni ɗum ɗo ko ɓanginangol en wonde yite ngen no mawni hinge jambi tele joomi meɗen o wondi wonde kanko subhanahu wa ta'ala o hebbinangeɗo yite jahannam oɗo waɗi si tawi ɓurɓe ɗuuɗude ɓen e yimɓe ɓen ka hoore leydi ɗo ko yimɓe ɓe tawata ko yahayɓe yite jahannam ɗum ɗo allahu tabaraka wa ta'ala no tabintinani en ɗum ka qur'anare teddude nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe tabintinani en ɗum ka sunna maɓɓe o waɗi oɗo iblisu alayhi la'ana oɗo mo tawata ko gaño allahu tabaraka wa ta'ala mo tawata ko gaño baba e meɗen adama gaño yumma meɗen hawwa gaño wonande en enen tigi enen ɓeɗo ɓiɓɓe adam oɗo iblisu alayhi la'ana ma allahu raɗike mo e yurmede makko nden o huɗimo kanko allahu iblisa darino wondi wonde ko pellet o majjinay ko ɓuri ɗuuɗude e jiyaɓe allahu tabaraka wa taala ɓen ɓe yaado yeyite jahannam ndaare moƴƴa kanko allahu tabaraka wa taala o ɓanginani en ɗum ka qur'an wonde iblisu darino wi'i kanko allahu tabaraka wa taala o wi'imo fabima aghwaytani la aq'udanna lahum sirataka almustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين كانكو إبليس عليه اللعنة وويكو أي جوميا سبو أودو آدم متوتك سبو مكو مجن الرالة سبو مكو رد الرالة يرمين مانا سبو مكو بنير كلا قول دني قول نما وفلت منك دني وولي وند جدل بأودو بن mi jooɗantoɓe ka laawol maangol tawata ko yahaygol ka aljanna kanko ni e geɗalɓe makko ɓen mi jooɗantoɓe e ngol ɗo laawol mi ardana ɓe sengo yeeso mi majjina ɓe mi ardana ɓe sengo nano mi majjina ɓe mi ardana ɓe sengo ñaamo mi majjina ɓe mi ardana ɓe kadalika sengo ɓaawo kadi mi majjina ɓe o wii wala tajidu aksarahum shakirin joomi pellet a tawoyta ñalaande darngal ɓurɓe ɗuuɗude e maɓɓe ɓen ko yettuɓe nema ma ñalaande darngal sa immintinoyi ɓeeɗo a taway pellet mi majjini ɓurɓe ɗuuɗude ɓen ɓe woni salaniiɓe ma an allahu tabaraka wa taala iblisu alayhi llana o wowli ka e aya goo allahu tabaraka wa taala hompiti en ko o wowli
kanko iblisa o wi la attakhidanna min ibadika nasiban mafruda o wi wallahi o ayyo allahu ɓeeɗo jiyaɓe ma min kadi mi jogitoto e maɓɓe geɓal ngal tawata ko yonaygal ngal mi yaadata e muɗum kadi yiite jahannam. allahu tabaraka wa taala o holli en ka qur'ana tedduɗo wonde iblisa ko sikki kon ko o wowli ɗon kon o goongi ni ɗum ɗo e hoore yimɓe ɓen wari ɓurɓe ɗuuɗude ɓen jokkimo hannde si ndaarama e oɗo zamanu tawete ɓurɓe ɗuuɗude ɓen ko yimɓe ɓe tawata ko jokkuɓe nahja cheytan laawol oɗo iblisu alayhi lana waɗi allahu tabaraka wa taala wii wonde walaqad saddaqa alayhim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqan min almuminin o wi iblisu alayhi lana oɗo o goongini e dow jiyaɓe amɓen kanko iblisa ko o sikkuno ko ɓe jokkimo ɓurɓe ɗuuɗude ɓen e maɓɓe si wona fedde goo woni seeɗaɓe e gonɗinɓe ɓen allahu ka ɓanginalngol en ko seeɗaɓe woni jaɓanaɓe moɓen o wi wa qalilum min ibadiya shakur no fanɗi ha feƴƴiti e jiyaɓe am ɓen yettayɓe nema an on rewayɓe lam ɓen jogito laawol ngol mi wiɓe ngol yoɓe jogito waɗi noon nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe tigi ɓe ma kenege hadise selluɗo wonɗo ka sahihayni hadise ittaɗo e oɗo sahabajo tedduɗo abu saidin al-khudriyi radiyallahu anhu kamɓe nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ñalande ɗarngal si tawi yimɓe ɓen fo daroyke allahu joomi meɗen jalla wa ala o nodday baba e meɗen adama o inna ya adam ko ayo adam adama ɓe maaka labbayka wa saadayka rabbi ko ayo joomi am mino tikkema min nannanima ko ayo joomi am miɗo heɗima allahu tabaraka wa taala wiya baba meɗen adama ib'ath ba'sa annar adama immini ɓeɗo yahayɓe ka yiite jahannam adama ɓe lando allahu tabaraka wa taala ɓe maaka kam ya rabbi ko jelomi imminta ko ayo joomi an allahu wiya min kulli 1999 fi lnaari wa wahidun fi ljanna o inna adama e nder ɓiɓɓe maɗa ɓen ɓeɗo e nder yimɓe wulure kala temeɗɗe jeenayo e capanɗe jeenayo e jeenayo ɓen ɗon ko yiite jahannama yaata ko neɗɗo gooto yaata aljanna ɓe mana e nder 1000 personnes e nder ɓiɓɓe adama ɓen ɓe pop maɓɓe noneji ɗin fof allahu wi 999 personnes ɓeɗo ko yiite jahannama ɓe yaata ko neɗɗo gooto pep woni ko yaata ka aljanna ɓe ndaari oɗo hadis ko hadis mo tawata muttafaqun ala sihhatihi waɗi noon ko hadise yaltinaɗo ka sahihu bukhari e ka sahihu muslim iɗan haɗay no hanani gooto kala e meɗen yo eto hattirde etagol fiyo o waawu kanko oɗo neɗɗanke rentagol e fiyake ngeɗo yiite jahannam waɗi noon jomi meɗen tabaraka wa taala o rentini en fi magge o wi wonde wa anzartukum naran talazza o wi pellet min joomi mon nde mi jertiniri on mi hulɓini on yiite nge tawata ko yiite dulɓowe kanko allahu tabaraka wa taala o wi en wonde fattaqu nnara allati uiddat lilkafirin o wi hulede ngeɗo yiite remtoɗon e ngeɗo yiite nge tawata ko yiite maranage ɓeɗo yimɓe ɓe andanɗa hoorema ko yimɓe yedduɓe allahu tabaraka wa taala ko heeferaɓe salaniɓe mo kanko allahu jalla wa ala idan haray ngeɗo yiite e hoore muɗum ko wonɗen siforde fi magge ko fiyo gooto kala e meɗen ndaaru hattirde ndaarugol o anda wonde pellet ndeɗo ko werde nde tawata nde moƴƴana ɓiɗɗo adam ko ɗum joomi mi wiisi ngeɗo yiite o wi wonde wa bi'sal masir ngeɗo yiite jahannama nge boni ruttorde oɗo ɓiɗɗo adama nge boni werde wonande oɗo ɓiɗɗo adam ngeɗo yiite jahannam ko yiite nge tawata
ko woodaange fewn ɗo tigge hoore muɗum ni ka wuruɗen ɗo allahu tabaraka wa taala kanko o tagiino yiite ngen o tagiino aljanna on ɗum ɗo no wooda o waɗi ko ɗum ɗo woni finde ahlusunnati waljamaa ko ɓe fiɓi ko wonde ngeeɗo yiite jahannama hinge woodaange taganooma hiɓe fiɓi wonde oɗo aljanna no wooda o taganooma ɗum ɗo no janta e defte ahlusunnati waljamaa ɓe tawata ko defte aqida defte ɗuɗuɗe no jeeya e muɗum nde ɗo deftere teddunde nde imam ibnu kathir ɓe waɗi rahimahullah ende wiye annihayatu fil fitani walmalahimi libni kathirin rahimahullah ɓe janti ka mujallad ɗimmo nde ɗo deftere kamɓe imam ibni kathir ɓe maaki aljannatu wannaru mawjudatani l an muaddatani li ashabihima kama nataqa bidhalika alquran وتواترت بذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة المتمسكين بالعروة الوثقى وهي السنة المثلى إلى قيام الساعة بما كان بإمام ابن كثير رحمه الله وانده يتجهنم كان يمي الجنة يدو هدي ودانيني فند ميدن دن كجوغتي ko wonde yiite ngen e aljanna on no wooda fewn ɗo ɗiɗo noon ko ɗiɗi tawata allahu tabaraka wa taala wonande yimɓe majji on ɗum ɗo qur'anare teddunde nden no janti ɗum kadhalika sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam woni habaruji ittaɗi e maɓɓe ɗin ɗiɗo kadi no janti ɗum ɗo no sellini ko ɗum woni finde ahlusunnati waljamaa ɓe tawata ko jogitiɓe ngol ɗo ɓoggol ngol tawata ko tiiɗugol ɓoggol ngol firtotako ko ɗum woni ngol ɗo laawol ngol tawata ko laawol feewugol ngol haa ngol ɗo darngal ngal daro ɗo waɗi si tawi imamu safarini e hoore maɓɓe rahimahullah ka deftere maɓɓe aqidatu safariniya heɓe janti fiyaake ɓe mana kañum oɗo aljanna e ngeɗo yiite hiiɗo ko piiji ɗi tawata hiɗi wooda fewnɗo kadhalika ko duumotoɗi kadi luttayɗi few ko ɗi andanɗa hoore ma ɗi lannata waɗi allahu tabaraka wa taala ka nder qur'anare makko teddunde o wi'i e wattaqu nnara allati uiddat lilkafirin wo hule ngeɗo yitte rentoɗon e magge nge tawata nge maranama ɓeɗo heferaɓe wi'ugol makko kanko allahu uiddat lilkafirina ɗo no holli wonde déjà kange yiite ngen nge taganoma kange yiite ngen hinge mara hinge heɓilana ɓeɗo yimɓe ɓata ko yimɓe bimana ɓeɗo yedduɓe heferaɓe wa kadhalika no tabiti kadi ka sahihayni ka sahihu lbukhari e ka sahihu muslim ko itta en elaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ko ɓe jantanto en al isra wal mi'raj bimana kamɓe nelaɗo on ko ɓe royrakon e ko ɓe ƴewnakon ka kammu wonne leññanden ɓe yi'uno aljanna on kadhalika ɓe yi'uno ngeeɗiite jahannam no ari hadise selluɗo mo imamu lbukhari ɓe filli ka sahihu maɓɓe ittaɗo imrana ibni husaynin radiallahu anhu ɓe ma kamɓe abu hurairata radiallahu anhu ɓe maaki wonde ɓe laafino ɓe wondi e nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe e ɓeɗo sahabaɓe ɓe maaki nde ɓe nanno hito moolanago fa qala sallllahu alayhi wa alihi wa sallam atadruna ma hada nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe landi sahaba ɓen ɓe maaki ɗon handi ko honɗum woni ngo hito ngo nanɗen ɗo tawi ko hito tiiɗugo hito ngo tawata ko hito mawgo moolanago abu hurayra ɓe maaki qulna allahu wa rasuluhu alam ɓe maaki min inni ko allahu on e nelaɗo makko on woni ko anndi ko honɗum e hito ni on saaki nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maaki hada hajarun rumiya bihi fi nnari mundu 70 fayaha ila qa'riha kamɓe nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki wonde koko nanɗen hitto muɗum ɗo ande wonde ɗum ɗo ko hay hito hayre ni nde tawata ko hayre buganode
kander yiite jahannama gila hayre nden nde buga kaka gayɗe yiite ton ɓe maati heɓi duuɓi 70 timmuɗi tis kañum hayre nden no jinniɓe gila ka fongo dow ɗo yo hewtoy ka ndanka ɓe maati ko hannde non woni ko nden ɗon hayre nde hewti ka ndanka yiite jahannam kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe holli en wonde ngeeɗo yiite jahannama goohinde wooda ko waɗi noon ɓanndingol maɓɓe wonde ngon hito ɗon ko hito hayre uttaande ka yiite jahannam holli wonde yiite ngel no wooda kadalika ɓe ɓanndinani ñooɗo hadise selluɗo wonde yiite nge ñahoore muɗum no luggi moƴƴa o waɗi si tawi hayre bugaama e ngayka kañum hayre nde waɗi duuɓi 70 si waawi hewteede ka ndanka e ngayka ɗum no holla wonde kanɗon ngayka no luggi moƴƴa eɗan ɗum ɗo no holla en wonde kañum ngeeɗo yiite jahannam ko yiite nge tawata fiyaake magge no mawni neɗɗo no haani rentaade hatterde hen tago wona noon woniri allahu tabaraka wa taala o holli en wonde annasu yamurruuna ala jisri jahannam wonde yimɓe ɓen si aroyama ñalaande ɗarngal aslan ɓe denndaangal maɓɓe ɓe rewayta hoore siraate woni ngal ɗo kolewal ngal tawata ko fawetengal ka hoore yiite jahannam allahu tabaraka wa taala o wi en ka qur'anare makko teddunde wonde wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya donc allahu tabaraka wa taala o wi wa in minkum illa wariduha hande wonde ala e moɗon hay e gooto illa wariduha oɗo maana wirdu faandaɗo ɗo on garmokoɓe tafsiruɓe no lurri maana muɗum kono abdoullahi ibni abbasin radiallahu anhuma ɓe maati wonde maana al wirdu ko addukul ɓe maati idan illa wariduha ɓe maati kullu barrin wa kullu fajirin ko yadkhuluna annara fatakunu nnaru على البر بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم كما عبد الله بن عباس المالكي neɗɗo hay e gooto si wonaa kanko on ɗon neɗɗanke foti ko o moƴƴo walla ko o bonɗo si wonaa kanko on neɗɗo ɗon o naata yeyta nder yiite jahannama fii lumbugol joni noon kanke yiite nge nge laatanto ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko moƴƴuɓe ɓen ɓugol e kisalɓe lumba ɓe yahaka aljanna walla nde woniranno noon annabi ibrahima ka gurdan aduna ɗo ɓe maati wonde ko faanda e wirdu on ɗo wona imamu jahid rahimahullahu jalla wa ala kamɓe ɓe maati wonde maana wirdu on ɗo ko ɗum woni almururu ala sirat bimana rewgol e hoore sirat ɓe maati allahu ko faandi wa in minkum illa wariduha ay wa in minkum illa wa yamurru alayha alla e moɗon hay e gooto siwana o hewa e hoore oɗo sirat الله كان على ربك حتما مقضيا ومن لا تكون لك جميل تبارك وتعالى ودين القبول لتنتم كمكو كنكو الله ومعالي ثم ننجي الذين اتقوا يسر من ذنب له من تعدنا بسجع جنب ونذر الظالمين فيها جثيا ومن أكثر ينبتون منهم سواء بجيتي بهم بمحمد وبحالتي بهم الهالي كما تبارك وتعالى وبعنا نسيات المنو يعني نم ono firate e hoore muɗum ɗinɗo ko kollewal ngal tawata ko aafetengal ka hoore yiite jahannam tawa yiite ngel no fata ley tawa yiite ngel e hoore mum
أن الصراط بماكي أدق من الشعر وأحلى من السيف بماكي مجيوتي لندي خبر وندي أورو فراتي آفو يتيدو كهوري والله تبارك وتعالى وندي يوفوكو روايدي هوري دنم كان سعيد بن المسيب بماكي كوبي ونتي كونكو وندي نالدون كلوال إنجال سيري أولي ليبون يترجيسو عالم وانا نو نيرنغال دون كولي والكاري وكولي والزين والبوري كاسا في تلي والناما حتر دي والنجل يونون كو نو ولكو يمن بريوتا هوري كونكو فاني دون كفيري دون أولي ليبون سبي نم تلت إنو جهنم نوفت بسنگ ليبون وان سيديو من بيوي كو دادا كو وون يندن كو ولو نحن متاتا قبول الله تبارك وتعالى يعني نون كان يقول الصراط ودي يوجا كرمكو بيارو بيون بيزا يمبه سرقن أصلا ينون بيري وتاكا هو الصراط ينون كو يمبه بتاتا كنادو يكيد كيف جهنم مباشرة لا يمرون على الصراط الشيخ ابن باز رحمه الله ودوني رأي مأمون وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ومن رأي مأمون والإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله ماكي وند جلب كيف رفوع وينه جلب يا هاي الجنة بن جلب رادو دندب جلب بتواتك يا هاي بن كيك توات بهسرقن بين دون يهور ما في وفورون الولين في تاريخ هوري قال دون كل والهور مجل ونقال آفو يتين كهور سورات وجاء صفة بنجرو يت جهنم يهور مودون مونغول كانجي نجرو يت جهنم بمعنى نجانتور المناني ونقول ما جسنج يت نجي مونغي أي عظم حجم النار وشدة حرها مونغول ياجوغول مجي كانجي يت نجي اللوغول مجي فتوغول كدي تيروغول ngulende lakere kuoni konkane yite no kadi ko sifa mutawata no sifa القرآن رتبنا no sifa kadhalika ka sunna lilano sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ونوري حديث وإمام مسلم في كتاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديث مجمع والناني كان لارو ماكل صلى الله عليه وسلم من ييت جهنم من ييت أبدك على دارنا tawa hinde jogiti jolokoje guluji cappande jeɗɗi hara jolokowal gotal kala ko guluji cappande jeɗɗo malaika yengoto e ngal ɗo jolokowal fooɗa fi addugol ngeɗo yimɓe jahannam e nder ɗum no holla en wonde nge haysa no holla en wonde nge fanda no holla en wonde hinde jandi hinde mawni kono woniri noore hadise selluɗo وإمام البخاري إمام مسلم في اللي كان ينس بن مالك رضي الله عنه وندن الأرض صلى الله عليه وسلم بماكي لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط وعزتك بماكي ويزوى بعضها إلى بعض أما الله عليه الصلاة والسلام بماك ييت جهنم من ينجسر ستانيا لان درنال عند لندو الله تبارك وتعالى ستين وودي كو بيدتي كو جماكو ستين وودي يمبي يدوبي مو كانكو الله سلامي دمو كانكو الله تبارك وتعالى كان ييت ينجي جاينا في دندو كان ييت ينجي جوجيتو الحالي مايو ولي الله ويي يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد ولن يندن وي أنو يتنجدو يت جهنم لإنك أن جهنم أهيري وأن جهنم على جوني ورد ونن بغطو الله يتنجد إن هل من مزيد أنا جوني تنسل ودي بيدة كيرو هجوني حرم ودي هجوني يرجو مسألة لما يتبيها وريد إنه تبتي hara ya joni miɗo mari place makko miɗo mari yerde makko nelaɗo maaki yiite ngen
جسرتان جويئة هل من مزيد توكن ودي بيد كيرو حتى يضع رب العزة فيها قدمه هكذا الله تجد موضوع وورا كان ينجدو يت جهنم كسر مكونه يتلي ويامينه وان ساتنون جدارتون جويئة قطن إن يري وعزتك من ولي تسمى المال القواني جويئة وساتكن جيت ويجوا بعضها إلى بعض وساتكن جيت يستكبر إليها كنا جمجة يسمى من يتكى pero yimɓe tawata ko yimɓe yeddinoɓe allahu naati e magge ɗum waɗi si tawi hawri kange yiitegen e hoore magge hinge sofi hinge mari nokkeeli ɗi tawata ko nokkeeli wulɗi nokkeeli ɗi tawata ko nokkeeli mawɗi allahu tabaraka wa taala o wika qur'anare makko teddude فخلف من بعدهم خلف فضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ويهم بقولون تكدي لونتي باو بيدو يمبه موجبه ay ko lontiɓe bomɓe e yeedi julde nden ɓe woni ɓe juulata few woɓe maɓɓe woni juula e waktuuji goo acca waktuuji goo woɓɓe juula e waktuuji ɗin fof kono ɓe juulataɗi e sa'a majji woɓɓe goo e hoore muɗum ɗi waktuuji ɓe juulayɗi e sa'a majji kono ɓe timminta ko haani e majji kon o wi wattaba'u shahwati ɓe jokki kadi tuuyo wonkiiji maɓɓe ɗi ñaamugol riba yarugol beere waɗugol zina mooragol meche wujjagol produit heɗagol musique howrugol ɓooragol ɓanndu muɗum ɗum wonande sonnaade feññina ngari muɗum ɗum ka yaasi feññina ɓanndu muɗum ɗum ka yaasi fitna ɓeeɗo yimɓe gomɗinɓe allahu tabaraka wa taala allahu wi fa sawfa yalqawna gayya ɓeeɗo ko yimɓe ɓe tawata ɓe bugoyte ɓe hawroya e ndeɗo nokkuure ka nder yiite nokkuure no wiye gayyi ndeɗo no nokkuure imam ibni kasir ɓe filli ka tafsiru maɓɓe wonde abdoullahi ibni masudin ɓe maati ko wiyete gayyi ko waadin fi jahannama ɓe maati baidul qa'ri habisu ta'ami imana ko aynde wonde ka nder yiite jahannam ɗum noon ko aynde lubbunde moƴƴa ko aynde nde tawata ñaameteeji mayre on kadi no soɗi ñaameteeji mayre on no tuuni ñaameteeji nden ɗon aynde no yiɗɗi amma abdullah ibni abbas radiallahu anhu ɓe maati ko wiyete gayy ko waadin fi jahannam ɓe maati wa inna jahannama la tata'awwadu billahi min harriha ɓe maati wonde aw min harrihi ɓe maati kamɓe abdullah ibni abbas radiallahu anhu wonde ko wiyete gayy ɗum ko aynde wonde ka nder yiite jahannam aynde nde tawata hakke ko nden aynde ɗo wuli hakke ko nden ɗon aynde nde sofi ɓe maati wonde yiite jahannama ngel tigi toroto allahu tabaraka wa taala yo allahu dandi yiite jahannama ngel e nden ɗon nokkuure ko wuli kon e nden ɗon nokkuure ko mari leɗɗe kon ɗon no joomi men wii en wonde yimɓe yeebay ɓe julde ɓen ɓe juulirta no haamiri noon eɓe juulata ɓen few eɓe juulata ka haana juuleɓe ɗon ɓeeɗo ko ton woni ko ɓe bugoytee yimɓe jokkayɓe tuuyoji muɗum ɗin tigi e hoore muɗum ɓeeɗo kadi e hoore mum ko ɗon woni ɓe ko ɓe ɓegoyte no jeeya ko ɓanginante en fi sofugol e wulugol ngeeɗo yiite jahannam oɗo hadise mo tawata himo selli mo fillaka sahihayni hadise ittaɗo e abu hurayrata radiallahu anhu nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe naati wonde naarukum haadihi riwaya goɓe maaki naaru bani adama allati yuqiduna biha juz'un min 70 juz'an min naari jahannam qila ya rasul allah in kanat lakafiya qala fuddilat alayhinna bi69 juz'a kulluhunna mislu harriha kamɓe nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wonde ndeeɗo yiite nge ene ɓeeɗo ɓiɓɓe adama nge wonɗen gollirde kaaduna ɗo wonɗen defirde wonɗen sunnirde wonɗen wardirde kamɓe nelaaɗo on ɓe maaki alayhi salatu wassalam ɗum ɗo ko peccum gootum geɗum gootum e nder fecce capanɗe jeɗɗi e yiite jahannama nge ɓe maaki ndeeɗo yiite nge wonɗen gollirde ɗo
ستري جهنم من فكيا ما فكيا كان جيء وفكيا غوتون كو يوتي كأدنى صحابة بماكي أي ونلاد الله صلى الله عليه وسلم بماكي والله يرى الله كمبرا ويمد بين كونجين جدي إن روتونتو والله غيرو فيونك وادي دي عندي غيرو سيي تناجي كونجين كنت وارنا كان يتجشني كندي أن تاوتا كندي أن كان يتنجي وردي سيي أندون كونجين سن كان دي أسن كون انت والله كتنا مولانا كذلك kange ngeru yiite e hoore magge wureere nde yiite nde meeri nde wureere takkike e goɗɗo sunnimo ɗum ɗo ko tana moolanaɗo feerwal e hoore maggal si tawi ngal sofii ngal takkike e goɗɗo e sumi ɗum ɗo ko tana moolanaɗo fadlan noon si tawi ko kange yiite ngel tigi sunni neɗɗo o mubasharatan joni noon tawi kadi wona ngeeɗo dey allahu mari sa yiite jahannam bal ko wanjeeɗo laaɓiiji 69 ko waɗi nelaaɗon ɓe maaki fuddilata alayhinna ngeeɗo yiite nge tawata ko yiite jahannama ngel ngeeɗo nge ɓurnaama e dow nge yiite nge jogiɗen ɗo maana geɓe 69 timmuɗe tis ɓe maaki tawi kadi jeɓɓal kala no fota waa ngeeɗo yiite konge joggiti kon e wuulugol e riwaya goo faaɓe maaki kamɓe nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam gonde ngel yiite kum peccu nguuɗum ƴetta kon ka yiite toon adda ka aduna ɗo ɗum addirakano kumɓe tirano ɓe maaki kon saɗɗitano ka bahru ka nder maayo laaɗiiji ɗiɗi fi haa yo yimɓe ɓe waaw wondude e makkum ɗa waɗi si tawi kon saɗɗitanoka siko hewtino ɗo ɗum taayinayno aduna o ngeɗel ndangal koone makko waɗi fi oɗo كعب صحابة نلانو عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه يندق عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم كعب بمات كعب أتيه البناء أم بالبناء في جهنم جاء كم بكعب بما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمات والله لو أن جهنم في المشرق وكنت أنت في المغرب بمات وند لا يغلي أو لا تغلي دماغك من حرها بمات كم بكعب وند والله كو أي عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بتريها وريت جهنم ينجوني كفناج أنا وني كنيرناج يالتنا مدون سواكدي كوير كو عندنا ورما كوير كو يالتي بدو كوني لكشر مورون دنتم ماتي والله يوندي الله ngandi maɗa ndin ko ayyo omar ndi warboto ka dariɗa ɗon ka hirnage ndi warbo ha ndi ila ndi yaltira ka kine maɗa sabu ko tawi ko yiite jahannama ngel ne yimɓe joni ɗum ɗo koɓe tawi hakkunde neɗɗo on e magge woni ɗum nange kañumma e hirnage ɗum kadi wonange fof magge ɗen ko goddumni tufete ɗum ɗumni tufete yimɓe makilla yagali دماغك يا أمير المؤمنين من حرها بما كان يجي أمور مجلس سريع هذه اليوم نوم وكلمة النادي ماذا من وربطه بسايا حالي يلكرة ككنمانة يجي صفة جنجر وليك جهنم والله تبارك وتعالى صفانيا يكون لنا صلى الله عليه وسلم بصفانيا في أبواب جهنم ذنب من كليك جهنم الله تبارك وتعالى ويك قرآن رمكه وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم فقال الله أولين جرويك جهنم جي كونجي كمبا كونجي كمبيرانانجي مرنا دندانجل بيدو يمتك إبليس عليه اللعنة kanko allahu wi yitengel noon no mari dambude jeɗɗi damal gootal kala eɗen ɗon dambude joomi meɗe wi no mari kadi geɓal ngal tawata ko naatiray ngal ɗon geɓal ngal tawata ko feccangal kanko subhanahu wa ta'ala wona imam ibne kathir ɓe makiri noon ka tafsiru maɓɓe wonde akhbara allahu ta'ala anna li jahannama
7 أبواب. كان الله تبارك وتعالى أهم تتين وند ييت جهنم جنماري 7 أبواب. أخبر الله تعالى أن لجهنم 7 أبواب. ييت جهنم جنجي في ذنب لتوات ذنب للنوم. كان سبحانه وتعالى ومن لكل باب منهم جزء مقسوم. كان الإمام ابن كثير جماعة أي قد كتب لكل باب منها جزءا من أتباع إبليس يدخلونه لا محيد لهم عنه أجارنا الله منها. كان الإمام ابن كثير جماعة الله من به وتبيتني ونه لأنهم ذنبوا إذا ما الكلام ما رجع اليوم ناترا لهم تثبت الديابة من أتباع إبليس جكوا بكانوا إبليس وعليه اللعنة. علي بن أبي طالب إمام ابن كثير بماكي وند كان علي بن أبي طالب بماكنا أبواب جهنم 7 بعضها فوق بعض. بماكي كان علي بن أبي طالب وند سنة ذنب دجيت جهنم ونجوم من إيرنو وذنب دجيت damal ko no e hoore ngala ko non woni kamɓe dambuɗe ɗen hakkunde majje haa tilli dambuɗe jiɗɗi. kamɓe imam ibnu kasir hayɓe eggini konngol oɗo karmokoje tedduɓe imam ibnu juhaydin kamɓe ɓe maaki 7 abwabin awwaluha jahannam thumma lawa thumma alhutama thumma sa'ir thumma saqar thumma aljahimu thumma alhawiya. kamɓe imam ibnu jurayj ɓe maaki wonde ɗiɗo giiteeli ɗi dambuɗe jeɗɗi ɗeɗo dambuɗe jeɗɗi ɗe joomi meɗen jantani en ɗo eno alhaali majje on no wonirino. awwaluha jahannam damal aranal ngal woni sarti arano on ka yiite ko jahannama ko ɗon ɓuri haytude ko on ɗon woni dow ko waɗi yiite ngel kañum ko gayɗe waɗi ko iwgol dow yaha ley. yon noon aranon ɗum parti arano on ɓurɗo haytude on awwaluha jahannam. tumma si iwiɗon noon parti ɗimmo on ko laba ndeɗo yiite wiyetenge laba. ثم الحطمة parti tammo on woni ndeɗo yiite wiyetenge alhutama. ثم sa'ir parti nayabo on woni yiite wiyetenge sa'ir. ثم yeeso ɗum jooɓo on sakara yiite wiyetenge sakar. ثم yeeso ɗum jeeɗabo on aljahimu wiyetenge jahim. ɓe maaki ثم yeeso ɗum jeɗɗaɓe ɓurde sofude ngel ɓurde wulde ngel woni ka dankalen ɗum woni alhaaliyatu ndeɗo yiitenge tawata ko yiyetenge haaliya. ina naray ɗum ɗo ko yowondiri kañum dambuɗe ndeɗo yiite jahannam nde allahu tabaraka wa taala tambinani ɓeeɗo yimɓe yahayɓe yiite jahannam. so jeeya e sifaji kadi ɗi tawata ko ɗi ɓanginana ɗen si ndeɗo yiite woni siyaake ɓeeɗo ɓe tawata ko ayneje yiite ngen malaikaɓe ɓe tawata ko halfinaɓe aynugol ndeɗo yiite woni khazanatu jahannam. الله تبارك وتعالى وي وان يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يوم من ندي عنده ويكو أنه يقوم من دande wonkiiji moɗon ɗin dandon kadi wonkiiji ɗengureji moɗon ɗin ndeɗo yite jahannam nde tawata ko huɓɓitirtenge yimɓe kañumma e kaaƴe. woɓɓe wi ko kaaƴe fanamu, woɓɓe wi ko kaaƴe ɗi mana condi yiite e condi kure ɗi mana karamo koɓe goo maaki wonde ko yimɓe ɓe tawata ɓerɗe maɓɓe ɗen no yoori yo kaaƴe. allahu wi alayha no e dow ngen ɗo yiite ɗi mana no aynige malaikatun malaikaɓe ɓe tawata ghiladun ko malaikaɓe tiiɗuɓe ɗi mana malaikaɓe sattuɓe ɓerɗe moƴƴe ñaaɗuɓe e ala yurmede shidadum tiiɗuɓe marɓe doole kadi moƴƴa o wi la yasuna allaha ma amarahum ɓe yeddata joomi maɓɓe ko yamiriɓe kon wa yaf'aluna ɓe waɗa ma yu'maruna ko ɓe yamira kon. imam ibne kasir ɓe eggini ka tafsiru maɓɓe kaɓe sharhata oɗo aya konngol oɗo karmokoje tedduɗo imamu ikrima ɓe maaki wonde ida wasala awwalu ahli nnari ila nnar wajadu ala albabi 400,000 min khazanati jahannam suudum
وجوههم كالحة أنيابهم قد نزع الله من قلوبهم الرحمة ليس في قلب واحد منهم مثقال ذرة من الرحمة لو طير الطير من منكب أحدهم لطار شهرين قبل أن يبلغ منكبه الآخر. كم بنلانهم صلى الله عليه وسلم باوɓe yettinande en oɗo aya tedduɗo mo joni meɗen tabaraka wa taala tippini ɗo fiyake ɓeɗo malaikaɓe aynoɓe ngeɗo yiite oɗo karmokojo tedduɗo imamu Ikrima ka sharhugol maɓɓe oɗo aya mo nelaɗo yettinani e yimmorde ka joni maɓɓe ɓe maaki wonde ɓeɗo yimɓe aranɓe addotoɓe yawde ka yiite jahannam si tawi hawri ɓe addama ɓe soggama ha ɓe hewti ka dambugal yiite ɓe taway ka dambugal ɗon malaikaɓe ɓe tawata ko malaikaɓe bimana buluji 40 woni 40,000 malaikaɓe ɓe tawata ko dariɓe ɗon e afwan malaikaɓe ɓe tawata ko malaikaɓe buluji 400 woni malaikaɓe 400,000 taway ɓenɗon no dari ka dambugal aranal ka dambude yiite ɗon ɓeɗo noon malaikaɓe e hoore muɗum ko malaikaɓe ɓe tawata geete maɓɓe ɗen ko geete ɗe anndanɗa hoore maɗe ɓawli moƴƴa hiɗe micciti kadalika hiɓe mari ñiiƴe kadi ɓe tawata ko ñiiƴe saafiɗe malaikaɓe ɓe anndanɗa hoore maɗa hiɓe woni malaikaɓe juutuɓe teɗali malaikaɓe ñaaɗuɓe moƴƴa kaanuɓe mbaaɗi ɓe maati ɓenɗon noon allahu itti ko wiyete yurmede ko yeɗenɓe maɓɓe ɗen few alaka nder ɓernde goɗɗo e maɓɓe yeru gabbun zarra ko innete yurmede ɓe ala yurmede ka ɓerɗe maɓɓe few ɓe maati hakke ko ɓen malaikaɓe janɗi kon si tawi sonndu inninama yo ndu wiiru iwgol ka walbo malaikajo gooto walbo ñaamo ngon ara e walbo nano ngon ɓe maati sonndu ndu wiira e lebbi ɗiɗi timmuɗi fef gila ka walbo arano si kayru sonndu ndun ndu wawa hewtede ka walbo makko ɗino hollugol wonde hiɓe janɗi hiɓe tiiɗi ko ɓen ɗon allahu tabaraka wa taala halfini ngeɗo yiite so waɗi to ɓanginani en wonde neɗɗo so ƴettiti ha wonati ɗon haray wonaji allahu wi kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha ɗuma kala nde yimɓe ɓen jogi ɓe ari ha ka dambude ɓe faala yaltude ɓe tawa ɓeɗo malaikaɓe ka dambude ɓeɗo malaikaɓe ɓe piyaɓe ɓe raɗitoɓe kadi ka nder tumbo yiite jahannam ɓe jeeya kadi e sifaji ɗin e hoore muɗum sifaji ɗi jantana ɗen ɗin sisiyake ngeɗo yiite jahannam haji saamu ahli naari woni ɓalli ɓeɗo yimɓe naatayɓe yiite jahannam bimana si tawi ɓe fokkiti naatoygo yiite ko façon honɗum ɓe mbaadi e ɓanndu woni ko allahu tabaraka wa taala waɗanta ɓe hanko allahu wi en ka qur'anare makko teddunde inna alladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nabijat juluduhum baddalnahum juludan gayraha liyazuqu al'adab inna allaha kana azizan hakima o wi wonde pellet ɓeɗo yimɓe yedduɓe ayeje makko ɗen kanko allahu ɓe sali laawol makko ngol kanko allahu o wi sawfa nuslihim nara ɓe meɗen saatiɓe naadede ka yiite jahannam o wi kullama nabrijat juluduhum tuma kala nde guri maɓɓe ɗin ɓenni yiite ngen sulli ɗum haa suri yiite ngen wardi ɗum haa fati yiite ngen ɓendini ɗum haa ɓendi allahu wi baddalnahum ɓe wattitanaɓe juludan guri goo kadi ɓalli goo gayraha ko wona ɗin ɗon ɓalli fi honɗum liyazuqul adab yoɓe meeɗuɗeɗo lette ko waɗi koɓe luttayɓe meeɗugol lette ɗen ɗe ɗuytataake kono ɗe ɗiɗe yomi mi wi o wi'anoyeɓe nden ñanden faduqu falan nazidakum illa adaba meeɗe hande lette ɗen nden ɓeydanta on siwana lette ko wiyete lette ko on ɗuytantake ɗum hande no wari hadis mo imamu tirmidi ɓe silli ka sunanu maɓɓe شيخ الألباني بسلني مكصحيح الترمذي حديث إسحاق أبي هريرة رضي الله عنه بلاد ميدم صلى الله عليه وسلم بماكي إن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا وإن ضرسه مثل أحد وإن مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة
kamɓe nelaaɗo صلى الله عليه وسلم ɓe maaki neɗɗo yahoowo yiite jahannam oɗo geddo simo naaɗeede ka yiite jahannam ɓuri ko allahu waɗantamo kon tawete tekkeende ngilɗon ɓuri tun ko setti kon tekkeende maggi on ko yeru sogone 44 sogone 44 woni 42 kuuɗe ko ɗum ɗo wonata tekkeende ɓuri makko ngusimo naade yiite jahannam ɓe maaki ñiire makko wootere nden hakke ko jamɗinte ko ñiire makko wootere tawayno fotawa fello uhudu ngon mawnude ɓe maaki jonde makko nde mbimana no o jamɗiri noon kanko neɗɗo si o waawa jooɗaade nokkuure ka waawata jooɗaade ɗon ka jahannama waawa fotude hakkunde makka e madina hollugol en wonde neɗɗo naadeteeɗo yiite jahannam ko neɗɗo mo tawata ko jamɗinteeɗo moƴƴa o waɗi yiite ngel no mawni si tawii hawri ko sifano wonirɗen ɗo ni neɗɗo mo hewtati woni o taayatima ko ɓutta kono madama ko ma o nekke yiite ngel no mawni ko o wayleteeɗo e ndiɗo mbaadi o artire mbaadi ɗon wonoɓe maakirani en ɗo ni a jeeya e sifaaji kadi ɗi tawata ko ɗi jantana ɗen si fiyaake ngeɗo yiite jahannam to amu ahlinnar ñaamete ko ɓeɗo yimɓe yiite ko ɓe ñaamonta kon allahu wi en ka qur'anare makko teddunet falaysa lahu lyawma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin la yakuluhu illa alkhati'un kanko allahu jalla wa ala o wi wonde oɗo neɗɗo yedduɗo nden ñande ñalande darngal o heɓata giɗo o heɓata nden ñande giɗo kadalika o heɓata ñaamete nden ñande siwana ghislin allahu wi oɗo ghislin ñamata ɗum ɗon siwana ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko wokuɓe laawol ngol imamu qatada ɓe maaki ko wiyete ghislin ko charru ta'ami ahli nnar imana ko ñaamete yimɓe yiite ɓurɗo bonde o abdoullahi ibni abbasin kamɓe ɓe maaki ko wiyete ghislin ko ƴiiƴan e mbordi e lakkere ko yaltata ɗum e teddeli maɓɓe ɗi tawi yiite ngel sunniɗe ko ɗum ɗon hoore muɗum woni ko ɓe ñaamata e aya goo kanko allahu o wi'en wonde laysa lahum ta'amun illa min dari la yusmin wala yughni min ju o wi ɓeɗo yimɓe yiite ɓe ala ñaamete ka nder yiite ɗon siwana ko ko wiyete dari oɗo dari ibne abbas ɓe maaki ko shajarun min nar ko leggal wongal ka yiite karmo koɓe tafsirɓe ɓe maaki oɗo dari kan gurdal aduna ɗo ko leggal ngal tawata ko ɓiɓɓe maggal on no mari bulle leggal ngal si neɗɗo on ñaame ɓiɓɓe ɓen feƴƴata ka daande ko ɗon saggata kanko neɗɗo on o ɗeɗɗo wayi hay ngelooba si maɓɓike ɗum ɗon ka aduna ɗo ngelooba mban ɗeɗɗoto ko matam mba ngelooba mban mba bore si tawi fiyaake mabba on waawitina sitoreɓe sila ɗum mbawreɗon haa mba maaya allahu wi wonde yimɓe yiite ɗen noon ko ɓe ñaamoyayɓe immorde e sifangal ɗon leggal tawale ko wongal ka yiite leggal margal bulle o wi la yusminu ɗum ɗo fayinta imana janɗinta ɓanndu wala yughni min ju'in ɗum kadi duncanta hay gooto e maɓɓe immorde e heeƴeye e aya goo o wi inna ladayna ankalan wa jahima wa ta'aman za gussatin wa adaban alima kanko allahu o wi menen ndeno ka amen ko yagginirte moƴƴa ɓeɗo yimɓe yedduɓe salaniɓe men e yiite nde tawata kadi ko huɓɓaange o wi wa ta'aman e ñaamete mo tawata za gussatin ko ñaamete mo anndanɗa hoore maɗa o areɗo haa daro ka daande neɗɗo ibne abbas ɓe maaki wonde yanshubu fil halqi fala yadkhulu wala yahruj wonde on ɗo ñaamete ara woni haa sagga ka daande neɗɗo on ɓippotako yaltata kadi hewtoyta ka reedu yallitataka honduko ko ɗon neɗɗo o wonta himo ƴetti e on ɗon alhaali sabu ñaamugol makko oɗo ñaamete jooni men o ɓanginani en kadi ñaameteego e ñaameteeji ɓeeɗo yimɓe yiite o wi summa innakum ayyuha ddalluna almukadibun la akiluuna min shajarin min zakkumin famali'uuna minha albutun fasharibuna alayhi min alhamim fasharibuna shurba alhim hada nuzuruhum yawma ddin kanko allahu o wi yeeso ɗum ko onon yo yimɓe majjuɓe yimɓe salinoɓe laawol qur'ana e sunna
للي بنلان عليه الصلاة والسلام جوكي كفالا فني كدي كلا كويا كو يغومين الله ويكو فلنتي ولي أنو نيامو يلقل يتنغل زقوم يالو لقل يتنغل زقوم ولقل نلتوتا إلى صلى الله عليه وآله وسلم أريء حديث مقدم متوت إمام أحمد يسلم شيخ الألباني رحمه الله يسلم مكانك حديث عنك صحيح الجامع حديث الأستاذ ابن عباس رضي الله عنه نلال بماك عليه الصلاة والسلام لو أن قطرة قطرت من الزقوم في الأرض لأمرت على أهل الدنيا معيشتهم فكيف بمن هو طعامهم وليس له طعام غيره. كمن الله صلى الله عليه وسلم بماكي كوكو يتيرو زقوم بتبين له بإدامة تقبر ووتر فكسينتي كهور ليدو إنه بنا يقول ليد من دندان المير كلا لقل فوتينو نالو في مقل بني ليد من فوتين تنسا حي إفولي يوني من ساقني دما كتبي كنن تقبر مجلسي كوبيتي بمعنى سنا مولنانو إلورا مولنانو يوني من بمهجي كونو نتسيا كلسة متوعة كلنو ونيامة مكتوب كنياما أودو زقوم نماري توكي sinti kaleji toɓɓere wotere tawi bonnay leydi min ndi fumayri si ɗum waɗi yomin ko honno oɗo ñaamay ɗum ɗo allahu ne wi ñaamugol maɓɓe zakkumu wona mettagol tunde o wi famali una min halbutun koɓe hebbinayɓe kadi deedi maɓɓe ni moɗo zakkum so ɓe gayni ñaamude ɗen ɗon tooke haa gasi ko on ɗum kadi watte allahu tabaraka wa taala o wi fasharibuna alayhi min alhamini ko ɓe yarata e hoore ɗum kadi ɓe ndiyam ɗam tawata ko hattuɗam fatude kayite jahannam ɗum kadi ɓe yarirtade yarugol on to min lelɗino o fowto haa kadi si o maɓɓo fa sharibuna shurba him yomi mi wi ɓe yaray kadi ɗum tama ko yarande ngelooba ɗon ɗaamba ɓe nganndi ngelooba si ari yarugol surtout si mbaɗonɗa ɗimba ubbinike fayda to neɓa ko ɗuuɗi si kamba ngelooba mamba ɓanto ko ɗum ɗo woni ñaamete maɓɓe kamɓe ɗeɗo yimɓe yiite jahannam ɓe mbiya ko sifani ɗe si an haali yiite yen koko wiyete sharabu ahlinnar njaram maɓɓe ko ɓe yarata kon kamɓe yimɓe yiite yen allahu wi min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadidin yatajarra'uhu wala yakadu yusighuhu wa ya'tihi almautu min kulli makanin wama huwa bimayyit ومن ورائه عذاب غليظ يقول الله تبارك وتعالى ويقول يا باو نسم مصمت ونسم يجد الله تبارك وتعالى يدو يفي جهنم إمانا مقادمة لو يعندن حسن يدو يفي جهنم يدو من يسمكو ويسقى ويرمي تنرفن كده مما إنديا لم توتا فديد إيجان إمبردي ويتجرأه kanko neɗɗo o wooway ɗum ka nder hunnduko makko tawa o faaraaka moƴude kono noon allahu wi wala yakadu yusiruhu o waawata kanko neɗɗo o fattaade rinnugol ɗan ɗon ndiyan tawata e hoore neweede o ɓennay tawa no fatti o waɗi yarugol ƴiiƴal e ɓurdi ɗo ko hunde ngiddude ko hunde kaanude jooni mi wi wa yahtihi lmawtu min kulli makan mayde nden sababuuji mayre ardana e mo nokkeeli ɗi fof kono wama huwa bi mayyitin o maayataaka o woni ɗon ko ɓe innete ko innakum makisuna onon ka nder yiite ɗo ko on yiiɗeɓe ɗo allahu wi la yamutu fiha wala yahya o maayata tan o wurata to ngurnal yeriina e ɗum ɗo ko hunde nde tawata ko hunde hulɓiniide oɗo assadid imam mujahid imam ikrima ɓe maaki ko ɗum woni alkayhu waddam bimana ko tuure molanane kañum may ƴiƴƴal woni ko dillindirte ko ɗum ɗo woni ko ɓe yarata nder ton e aya goo ka ɓangingol jaram maɓɓe ɗan o wi wa sukuma an hamiman fa qattaa am'a'ahum oɓe yarnete ka nder yiite to ndiyam ɗan tawata ko wulɗam moƴƴat ɗan ɗon ndiyam ɗan taƴa tetekki maɓɓe umaji ɗum tigi yari ɗum ɗon naati ka nder reedu taƴay kala tetogol ko jogiti to ko waɗi ndiyam ɗan no wuli hattirde wulgol e aya goo o wi إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل
يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وهم تكلمون بيرو ينديته بطريقة دون كان يريته بترك جومي مقد تبارك وتعالى يصاب بوجنة من جرم دم بيرته إيما بدون دام مؤيا ووي بصابر تنديا أن توتا وفتو دان حسكر بفتو قول توتن وي وسيلا هنتنارو وفتي حسكر بفتو قول ووي دندو ñortay buntiije maɓɓe ɗin irjeeje maɓɓe ɗe omo koɓɓe ma sake ko ndiyam ɗan wuli kon si ɓe ɓanniɗan ɗo ndiyam fi yarugol ɗan ndiyam ɗan ko wuli kon ñortay guri ɗin ka jeeje maɓɓe si tawi hawri ɓe waawon yarde ndiyam ɗan ko ɗum allahu wi bi'sa sharabu ko pellek ɗan ɗo ndiyam ɗan ɗo jaram boni jaram ko sa'at murtafaqa ndeɗo yiite boni wonunde oɗo ɓiɗɗo adam ɓe jeeya e sifaaji ɗi jantana ɗen ɗin fiko wiyete kon malabisu ahli nnar ɓornateri maɓɓe kamɓe ɓeɗo yimɓe yiite jahannam allahu taala o wi en ka qur'anare makko teddude wa tara almujrimina yawmaidin muqarranina fi l asfadi sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahum nnar kanko allahu jalla wa ala o wi men ñande gaɗi e bomɓe bandiɓe ɓen yamaynoɓe ko harmi yaraynoɓe ko harmi gollaynoɓe ko harmi ɓornotonoɓe ko harmi tawa ɓeeno joloka no waɗa e kaɓɓi hiɓe ɓannidira o wi sarabiluhum ɓornateri maɓɓe ko ɓe ɓornoto kon nden ñande suuɓe maɓɓe ɗin e conki maɓɓe ɗin min kafiran ɗum ɗo ko ittete ɗum e sila ko sila woni ko moƴƴinirte ko ɗum ɓe ɓornoto ɓe anndi noon sila e hoore muɗum yiite ɓattike sila nototo neɗɗo on hattirde notagol yiite ngel si ɓattike sila on ɓoytinen sila on fenti maɓɓe ɗin koye ɗum ɗo iwata allahu wi wa taghsha wujuhahum nnar sudday kadi jeete maɓɓe ɗen ndeeɗo yiite jahannam e aya goo o wi falladina kafaru qutti'at lahum thiyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim o wi ɓeeɗo yimɓe yedduɓe ka yiite jahannam ɓe taƴante conci ka yiite toon tawa ko conci sila ko ɗum woni ko ɓe ɓornoto o wi ndiyan kadi wulɗan ɗan gooɓe yarayɗan ɗiɗi kadi hattata ɗon ɗanɗan ndiyam ɗan ko hiddeteɗan kadi e hoore koye maɓɓe ɗen ndiyam ɗan ɗan hiddete hoore maɓɓe tawa ko wulɗan balɗe fuddinte kadi e nder ɗan ɗon ndiyam allahu wi yasufuna baynaha wa bayna hamimin an no jeeya e sifaaji ko jantana ɗen sinjeɗo yiite e imana firasu ahli nnar woni ndaɓɓule maɓɓe ɗen kamɓe ɓeɗo yiite jahannam ndaɓɓule maɓɓe ɗen nder to allahu o wi en lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim gawash wa kadhalika najzi zalimin kanko allahu tabaraka wa taala o wi no woodani ɓe kamɓe ɓeɗo yimɓe yiite ka nder yiite jahannama toon ndaɓɓule ɓeɗo ndaɓɓule oɗo mihad oɗo karmokode mouhammad ibne saad alqurawi ɓe maaki ko faanda e mihaade kon ko ɗum woni e bimana alfirash woni ndaɓɓule maɓɓe ɗen kamɓe ɓeɗo yimɓe yiite kanko tabaraka wa taala o waɗani ɓe ɗum ɗo kandir yiite jahannama to o wi e aya goo lahum min fawqihim hulalum min annas wa min tahtihim hulal dhalika yukhawwifu allahu bihi ibadah ya ibadi fattaqun wono yay sengo dow maɓɓe ɗowdi immorde ka yiite tawa ko ɗowdi sunnayde kadi kadhalika wonay sengo ley maɓɓe kadi ɗowdi ndi tawata ko ɗowdi sunnayde allahu wi ko ɗum ɗo o woni hulɗinirde jiyaaɓe makko ɓen tutaɓe yeddumo o noddi hen o wi ko onon yo jiyaaɓe am hulelan min joomi moɗon tabaraka wa taala ɓe jeeya e tanaji e sifaaji ko joomi meɗen jantani en fiyaake ɓeɗo yimɓe yiite wonde ahlu nnaari yal'anu ba'duhum ba'da kamɓe yimɓe yiite ngen nder toon ko ɓe huɗindirayɓe hakkundaji maɓɓe o wi wonde qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum min aljinni wal insi fi nnar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idha اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل
فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. الله تبارك وتعالى أولي بيدو يمك ويانا كيبيو بناتي كنريت جهنم التوقية بيدو أدتي بيبل إمورد يمك كلمة جنادي ويسكتي بناتي ببنتناتي بترياتي بنتون بدارو بإننا بس ونجومي أمين تلتكو بيدو تيجي ونيمbe ɓe tawata ko majjinnoɓe ɓen ɓen min torike ma allahu accu sowana ɓeɗo lekke ɗen mawɗinaade e dow maɓɓe ko waɗi noon ko kamɓe woni ko wonannomen sabu haa men majji. allahu wiyaɓe wonde gooto kala e mon no mari cowale yiite ngel ɗo kamɓe sattiɓe naatiɓe ɗen ɓe wiyana sakkitiɗɗen ɓe inna annde ka nder yiite ɗo on alaa ɓural e dow amen on tedda ɓurɗon men en fof ko en jaasuɓe yedduɓe allahu meeɗe lekke ɗen ko waɗi on faggitino buunoji moolanaɗi ɗumno o hollugol en wonde ɓe mari tana moolanaɗo ɓe huɗiɗiray toon e aya goo wi wa qaalu rabbana inna ata'na saadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila rabbana atihim da'fayni min al'adabi wal'anhum la'nan kabira ɓe daroto ɓe inna ko ɓeeɗo sigi woni ko men ɗoftino kamɓe kohoɓe amen e mawniraɓe amen ɓe majjini men laawol ngol min firti qur'ana e sunna joomi min torikema min jeejima acci so wona ɓeeɗo lette ɗen kadalika huɗana men ɓeeɗo kuddi ndi tawata ko kuddi moolanaɗi no jeeya e kañum sifaji ndeɗo yiite jahannam buka'u wa firahu ahli nnar wullandu kañumma e sonkandu moolanandu e haacango ɓeeɗo yimɓe yiite jahannam allahu wi wa hum yastarihuna fiha ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الله يبير صنتي إحاكي كدريت جهنم لتدنكم مونكم فإنكم أيجومي أمين أشو يلكنا من كدريت له من يلكي من قلت قل جمؤي من أشناني allahu wiyaɓe eɓen wurnano on yeru ko gooto kala e moɗon wawata waajitade o huɗa joomi makko duuɓi heewɗi sali ɗon ɗum ari on kadi waajotoɗo yedduɗon mo allahu wiyaɓe meeɗe ɗeɗo lette o waɗi on ala ballo hay e gooto hannde kelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maake hadise maɓɓe mo tawata ko hadise mo imam ibni maaja ɓe filli ka sunat maɓɓe شيخ الألباني بسلم كصحيح ابن ماجه حديث إستاذ أنس بن مالك رضي الله عنه بما كمل الأرض صلى الله عليه وسلم وند يرسل البكاء على أهل النار فيبكون حتى ينقطع الدموع ثم يبكون الدم حتى يصير في وجوههم كهيئة الأخدود بما لو أرسلت فيها السفن لا جرت كم بين الآن صلى الله عليه وسلم بما كبير من بيت بولي بولا بهاتك نريت جهنم تنحاض بمحي إلا النسو بولي هاقول للإلان بقول للإلان كري بولا إيجان سبق إيجا وليالك بكجت محي بما كبير هاكوا بأنداري جيت محي لا يكبون للإلان كإيجان الرواتنو tawa waɗi jeyde hara ɗum no wayi so tawi ko foofeeji kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki hakke ko ɓe wullata gonɗi kon gonɗi ɗin ko ɗi ɗuuɗi kon ko pellet si tawi hawri laana woni batowal addama joɗɗinaama e hoore gonɗi ɗin ɗon batowal ngal ngal waawa e dogude e hoore gonɗi maɓɓe ɗin saba needema ko kanɗi gonɗi ɗin ɗi woni kon gonɗi ɗi anndanɗaa hoore maana ko ɗuuɗuɗi hakkerde ɗuuɗugol wa hakada بجهة جومي من الفتن ينتجر يتي جهنم سلاسل وأغلال أهل النار كلهم بوجه جلو كوجه وغيرو ينبي يتي مرناكم الله تبارك وتعالى وإنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا من اللي من مرني بيلو جنة مترتك ينبي يتي يتنامي جلو كوجه كنما كلهم بوجه يتي مقاني آية قوي وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه
هلك عني سلطانية. الله يخذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. أنقول الله وي ولكلا أولو نحن متوتر وجني كرام بنت جلدي مكورين كسن ونام ودرتو إلا إيدي هانا نينو لن هرمي جرمي تاكد إيدي أنقول فعلاكني مودي هانينو يقلن بنقرنا نمتين مسيو هانينو هرمي يحتالي حسبوري عني أنقول أولو نحن ودرو ويا ولا جاك جودي كوني موبون وكعدنا كنا فاهلا ما أغنى عني ماليا ودروا قوية هلك عني سلطانية بمعنى نقولوا لا من قطوة من لامنك كعدنا نقولوا هالكيلة. الله يأخذوه فغلوه قوي أنا ملكة إني ننقل قولوا نحجلكم إمام ابن جرير بما كتر الملائكة بتيمة إمة ويها ننقل قولوا نحجل. الله يسلم الجحيم صلوا يصلوا إنرميدو يتي جهنم يهي بمعنى ناب يمو إنرمجه وهي ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. كان الله إن نار جلك والملتوة جوتنا مرنغال صبن شفن بجهد الجنغال من جلك والمقوم يمسك ولو فاسلكوه. ابن عباس بماكي جلك وانغال كو والنادر كدبر مكو ngal yaltinire ka hunduko makko jono ko wongal saare e makko wona jominde wi'i noon wonde oɗo neɗɗo yiite ko neɗɗo nangitirteɗo tefte muɗum ɗen kalimma e juburu makko ɗum fawi o kadu bil nawasi wal aqdam tefte ɗen e juburu ndu moɓidirte o haɓɓe haa gasa noon si o bugi e yiite jahannam. ɗum kasi ko jolokowal wungal ibne abbasin ɓe maati si ngal yaltinama ka aduna ɗo ngal taayinan kala ko woni ka nder aduna ɗo e hoore muɗum. joni noon ndeɗo yiite e hoore magge ɓe jeeya ko sifana ɗen taw ka anndingol e hinge mawni kadi fiyaake oɗo neɗɗo ɓurɗo hayfude lette e naatayɓe ɓen fof adna ahli naari adaban. wari hadis selluɗo wonɗo ko sahihu muslim istaɓe ibni abbasin radiallahu anhu elano alayhi salatu wassalamu ɓe maati ahwanu ahli nnaari adaban abu talibin wa huwa muntainun بنعلين يغلي منهما دماغه. بما في كم من الهدى صلى الله عليه وسلم wonde ko ɓuri hayfude yimɓe yiite ɓe fof nette ko Abu Talib kanko ko paɗe yiite woni koko ɓorna ɓe maaki tawi noon hakke ko ɗum wuli kon tawete kanko ngaandi makko ndin no patude sabu ko tawi ɗum ɗum ɗon no wuli ko oɗo noon ɓuri hayfude lette e denndaangal yimɓe yiite ɓe ɓe fof maɓɓe. ɓe wiya ko jantan sisiyaɓe ndeɗo wiide wonde annaaru tunsi sahibaha naima dunya yiɓɓeŋeŋe hoore mum ɓe yeddintina neɗɗo naadaɗo e magge nemaji ɗin fa aduna ɗo si tawi goɗɗo woni hay fiiɗi hara ko kanko laami oɗo ndiɗo leydi ndi ɗumayre o heɓi kala ko heɓi ɗo e nema e jawle e dakammeji aduna si o meeɗoyi yiite ngen o yettitay kala neema ko o marno ka aduna ɗo. wari haɗi selluɗo mo imam muslim filli ittaɗo yana finni maalik nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki yutta bi an'ami ahli dunya min ahli nnari yawma alqiyama ɓe maaki fa yusbagu fi nnari sabgatan thumma yuqalu yabna adam hal ra'ayta khayran qattun hal marra bika na'imun qattun fa yaqulu la wallahi ya rabbi ɓe maaki kamɓe nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam wonne neɗɗo addoyte ñalaande ɗarngal mo tawata ko jeyaɓe ɓuranoɓe nemineede ka wurnan aduna ɗo kono taa ko yedduɗo allahu si o mutinama mutinande wootere petta nder yiite jahannam on saati o lande o inne ko ayyo neɗɗo ene ha hande moƴƴere rewi e ma a yii moƴƴere ha hande nema rewi e ma o daro inna wallahi mi wondirima an allahu teddungal ma e mangural ma ha hande nema rewali an ha hande mi yaali moƴƴere ka ɓannin noon wonde si tawi neɗɗo woni o ndaari oɗo aduna e nemaji muɗum fawino yettugol allahu tabaraka wa taala yo anndu won oɗo tana mawnuɗo no jeeya kadi e ko sifana ɗen kon fi ndeɗo yiite jahannam wonde aksaru ahliha ko annisa
ɓurayɓe ɗuuɗde ɓen ka yiite ko ɓeeɗo sonnaane no ari hadise selluɗo gonɗo ka sahihul boukhari ittaɓe imran ibni husayn mo jamtiɗen fimum ka arande laawol ɓilaaɗo maaki alayhi salatu wassalam ɓe ndaari yiite nden ɓe tawi ko ɓura maraneede place ka nder yiite toon ko kañum ɓeeɗo sonnaaɓe tawi ɗum ko sabu honɗum taanelaaɗo lanndama alayhi salatu wassalam ko sabu honɗum waɗi ɗum ɓe maakani sonnaɓɓen tuksirna la'ana wa takfurna bil ashira hiɗon ɗuuɗi huɗugol onon sonnaaɓe ɓen kadalika hiɗon ɗuuɗi yeddugol kadi neema moƴƴere ko moodi mum waɗani on kon yo moƴƴike e mooɗon e nder hitaande nden nde fumayre walla dumum ne ɗuuɗɗo ngurdanɗan fof o bonike e mooɗon nde wootere tat o wi'ay wonde haa hannde o yi'aali moƴƴere e makko kanko oɗo neɗɗo no jeyaa e sifaaji ɗin o jantana ɗen kon siyaake ngeeɗo yiite jahannam ɗum woni gonɗum mo sakkitorten e muɗum on walla o tawata ko wonowo e hikkodirowo e sakkitoro on woni khutbatu iblis fi ahli nnar oɗo khutba mo iblisu alayhi la'na o waɗanoyta ɓeeɗo yimɓe yiite si tawi yimɓe ɓe naati aljanna yimɓe yiite min kadi naati yiite iblisa daroto o fewta yeeso yimɓe ɓen tamo koɓe maaki o waɗanoyte gangunal mimbaru mo tawata ko moƴƴiniraaɗo yiite o tawa e hoore oɗo mimbar o daro o wowla allahu wi wa qala alcheytanu lamma qudiya al amru inna allaha wa'adakum wa'ada alhaqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wama kana li alaykum min sultanin وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم ورو إبليس ورو خطبة مكة ونكو أجأورو يتوبيدو ينديته أنكو إبليس ودارو إنا allahu o foduno o fodore goonga o so ɗoftike mo naada e on aljanna si o yeddimo o naada e o yiite o fodi on toon maayo immintina yow o ñaawa on o yoɓa on jotti gonneji mooɗon iblisa wiyaɓe min noon mi fodi on mi toltini fodore nden komi fodi on ko woni senaande o wi annon noon hari min mi alaa doole e dow hay gooto e moonon mi ma'ana goɗɗo fokkitaali juulugol mi fakkimo mi inni a yaata goɗɗo wonaali ka suudu mum mi ari mi daatimo mi inni yaw amugol goɗɗo ɓornaaki hijaabu mi ɓortimo ɗum ɗo goɗɗo wonaali neɗɗo mo tawata ko jokkuɗo sunna acciti waare makko nde ko penti makko ɗin mi ari mi ɓori waare makko nde ma mi daatimo pentili goɗɗo wonaali neɗɗo mo anndanɗa hoore ma ko neɗɗo deesiduɗo fokkiti janngugol mi sakkimo mi inni o yaata o wi illa an da'awtukum sinaa mi noddi on tun fastajabtum li ɗootiɗolla ko wiyaɓe fala talumuni ka goɗɗo e mum felan mbi nder ɗo hannde walumu anfusakum fele wontiji moɗon ni waɗi ko onon jokkinmi yedduɗon jooɗi moɗon mi forta on ma ana mi wonaali noon bi musrihikum faabotoɗo on hannde wama antum bi musrihiya onon kadi on wonaali faabotoɓe lan ɗo hannde inni min kafartu bi yeddi ma ashraktumuni min qabl koko laatinoɗon ɗon kasidanmi allahu tabaraka wa taala ka aduna wiyon min kadi miɗo waawi yanñude arsugue miɗo waawi faabaade goɗɗo miɗo waawi mo ndittinde miɗo waawi mo hokkude hijaabu min mi yeddi ɗum ko waɗi noon figugol mon ɗum ko finde senaande hankoore ko allahu tun hirtori ɗin ɗon fiiji kanko tun waawi faabaade kanko tun waawi yanñude arsugue kanko tun waawi ndittinde goɗɗo inna zalimina o wi selle ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko tooñu ɓe lahum no woodani ɓe adabum alim lette ɗe tawata ko lette muusude hakkelde muusugol haɗa oɗo sifa sakkitoro mo tawata o sifa mo sakkitoɗe ɓen jantade on fi ngeɗo yiite jahannama e yimɓe muɗum o wonde kange yiite jahannama ngen lette wawaleykum rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullah sar naam ligne o so jiyon seeɗa naam ɗo ene wawi naatine naam miɗon wawi continue inchallah naam hay ko sakkitoɗo ɗen ko miɗo muɗum inchallahu tabaraka wa taala ko jamtagol ɗiɗo sifaaji ngeɗo yiite e yimɓe muɗum ko wonde adabun naari ko da'im bimana ɗeɗo lette sifaade fof ka nder yiite ɗo wona lette ɗe tawata dey ko woneɗen ha e sa'a
bal ko duumotore ko Allah subhanahu wa ta'ala ko addukanide hayde ɗumde ko qur'anare makko teddune kanko joom meɗen tabaraka wa ta'ala o wi wa yatajannabuha al ashqa alladi yasla annaro al kubra thumma la yamutu fiha wala yahya wonde bimana oɗo neɗɗo mo tawata ko malkisaɗo naatoyowo ngeɗo yiite mawge oɗo si waajama o woɗɗitoto waaju o nanata waaju so wiyama shirkangol allahu no harmi o nanata ɗum o woɗɗitoto so innama yarugol beere no harmi o nanata ɗum o woɗɗito so innama ɓoragol sonnajo ka yaasi no harmi o nanata ɗum o woɗɗito so wiyama tokkugol goɗɗum ka sukugo makko meesi e ko nandi e mum e hittagol pentugo harmi o nanata ɗum o woɗɗito kadalika so wiyama yuppugol tuuba makko mban o gorko e hoore muɗum e waɗugol jolokoje ka daaɗe makko e sembagol pelette no harmi fa yatajannabuha o woɗɗito ɗum allahu wi o naatiyano yiita la yamutu fiha wala yahya o maayata ton o wuuratale kadi gurnanno yinan lette ɗen ko duumotode e makko e aya goo o wi walladina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alayhim fayamutu wala yukhaffafu anhum min adabi kadhalika najzi kulla kafur o wi ɓeɗo yimɓe ɓe tawata ko yimɓe heetorame no wodani ɓe ngeɗo yiite jahannam ɓe waratake nder toon sakko ɓe maaya ɓe ñawatake e dow maɓɓe mayde sakko ɓe maaya o wi wala yukhaffafu anhum min adabiha kadhalika haysintake kadi e maɓɓe lette yiite ngen ko ñiiɓe luttirtaka nder yiite lette ɗen ñande finniiti fof lette ɗen e hoore muɗum koyeɗe mawnu e maɓɓe رجلان صلى الله عليه وسلم بمن من حديث جلده وإمام أحمد فيلي كمسند مكة استار أبو سعيد الخدري رضي الله عنه شيخ الألباني مسلم مقطعين الجامع يلعن أماك عليه الصلاة والسلام ون أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون فما كبير يمهي جهنم ko ɗum ɗo woni sakkitode nden kamɓe nelaano on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam